Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Chandra. Saya utusan dari Masjid Al-Huda Kampung Laksana, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.